Kod nas je posljednjih godina sve izraženiji trend uređenja okućnica, terasa, šetnica, trgova i drugih javnih objekata. Kada se odlučuje urediti neku plohu opločnicima ili betonskim pločama, valja prije svega voditi računa o njenoj namjeni. Dakle, kod površina namijenjenih cirkulaciji pješaka i vrlo lakih prometnih sredstava kao što su bicikli i motocikli, dovoljna je debljina ploče od 3,8 cm ili opločnika debljine 6 cm. Ako se radi o površinama namijenjenim prometovanju osobnih vozila, tada je dovoljna debljina opločnika od 6 cm, dok se za opločenje površina namijenjenih isključivo velikoj cirkulaciji vozila i teškim prometnim opterećenjima mora odabrati debljina od minimalno 8 cm. Opločnici se izrađuju vibroprešanim postupkom u dva sloja. Donji sloj je od visoko kvalitetnog betona, a gornji habajući sloj je beton obogaćen mineralnim agregatima, otpornim na habanje i smrzavanje. Zahvaljujući načinu polaganja, gdje su elementi položeni jedan pored drugog, između njih postoji fuga od nekoliko milimetara, omogućeno je disanje tla, procjeđivanje voda kao i isparavanje iz tla. Isto tako betonski se opločnici i ploče zagrijavaju manje od, na primjer, asfaltnih obloga. Otučena struktura ovog opločnika privlači na prvi pogled. Dimenzijama i bojama dodatno je naglašen starinski izgled. To je opločnik debljine 6 cm koji se proizvodi u 3 različite dimenzije i 4 boje završnog sloja. To su sivi, kreativ crveni i kreativ žuti. Te 4 boje završnog sloja kao i 3 veličine pružaju brojne mogućnosti kombiniranja. Izuzetno je pogodan za opločenja prilaza, vrtova, šetališta. Kreativ siva, crvena i žuta trend su već nekoliko godina. Djeluju prirodno, ali i praktično. Na njima recimo mrlja od motornog ulja nije tako uočljiva. Kombinacija slaganja opločnika različitih dimenzija u kreativ varijanti daje vašoj površini prošareni i unikatan izgled. Tako da čak i ako prvi susjed do vas ima potpuno isti tip opločnika, vaša dvorišta neće biti ista. Optička varka treće dimenzije uvijek će zagolicati maštu promatrača. Za ovaj tip opločnika potrebna je velika hrabrost. Ljudi na njega reagiraju na prvu, ili im se svidi ili ne. Uglavnom, niko ne ostaje ravnodušan. Betonske ploče uglavnom se koriste kod terasa, šetališta i pločnika, te za uređenje površina oko bazena ili vrta. Ekskluzivan izgled ploča naglašava estetski momenat. Završni sloj je kombinacija zrna različitih boja i granulacija ili glatka betonska površina. Ploče naknadno mogu biti obrađene tjeskarenjem ili brušenjem. Zahvaljujući opločnicima i pločama, asfalt i beton ne moraju biti jedino rješenje prilikom uređenja okućnice. Dekorativni, vizualno privlačni elementi privući će znatno više pogleda punih divljenja.